Bjp Yakarwi for voter Khai Tipra Motha bana 7 Damchora Kochochora ADC constituency Saidacherra Vco Katal Fainei Bjp ni bana Yakarwi Tipra Motha ni bana rom fainei rokno lamsoka MDC Direndra Dev Burma Tongo Logio Onokoti district YTF president Onokul Dev Burma Hambaya paro pelana print media rongna tung semenka din joto thango asukno chini Tipra Motha eba khebobagrane ideology na hamjagoi turuk chini Tipra Motha wa hapaine kubangmano phayo ka mohaino chini satnong demsara kochusara ne bisingo khobjak chini Saidacherra ward number 3 no ja agi BJP klai tongnai chini phayongno klayo boromganang Bishwakarma Dev Burma tai chini yong ananta Dev Burma ni bisingo bongni je nok nukhung tini chini Tipra Motha ne ideology na hamjagoi chumai baksa tinni simi samung tangnai hinai phaike borok ek family no kawo ke ek family borok 5 person tong 5 voters chini aro 5 manjaka chini satnong demsara kochusara ni honorable MDC boromganang Direndra Dev Burma sir mahaikle chini aro ward ni dignitaries tongo chini boromganang Bjp Dev Burma tai boromganang chini Porimol Dev Burma mahaikle kubangma chini je Tipra Motha ni je warriors ro aro 5 manjaka Potigrai YTF Potigrai block ni YTF ni president Sumon Dev Burma boromganang bobo tongo tai kubangman to ang to pray no klang onek no ni sibi muklay ka nini pray nini kongres muklay ka kayo tuju muklay ka kalen ani or kuno sating maya mani babay sating maya kaya ani no haibo maya dito tabo din dong mamani abo kan nabal kotor bo bangla ni no man may mani nini tabo ang payaman paya tabo ang nini BJP ni bo maya ko siapa ni mangka ekbos, 10 bos orang mangka pemanya ya, kita yani asa, je tabu tini BJP ni hoite, tini angkoi payoi, tini ani besarang bagoi, ani hamna ni bagoi, ang dosa bay tengah hinoi, ang tini simi, mana ang bos support klaim mani ko, ani besar untuk ani hibo batamaya. Cái ấy cuộc tuyên nó ăn tabu chỉ ni anh sa phải cả cái chúng tabu nó chạy khả năng mà có ăn tiền sĩ nó phải ăn rồi tôi đi cả. Ini mungkin. Orang tu.